Colombia con Wingo. Visitar wingo.com para reservar bo pasaje. Última llamada para los pasajeros del vuelo Jetlag 0712 con destino a la diversión. Por favor, diríjanse a la puerta de embarque. Ku Capitán Ramiro Brad ave Maíta, ku copiloto Vanessa Lear e nos azafata de ave Angie Dirks e que dono de aerolínea aqui Cedric Trump. Nos quero desejar ave feliz viaje junto com Wingo também e ave nós vai viajar para Finlândia. Finland, mano, bota vai ter em pantalla. Finlândia é país do norte da Europa que está limitado com Suécia, Noruega e também Rússia. Sua capital, Helsinki, está ocupada península de isla de Baltic Sea. Helsinki está casa de fortificação marítima submarina, de siglo XVIII. É moderno distrito desenho de diferentes museus e aura boreal. Para ser mirar for de província de Ártico de Lapônia, do país. Deserto grande com parque nacional e resort de esqui. Se você quer esqui, vai ter Finlândia é um estado de bem-estar nórdico, aspirar neutral de carbono para o ano 2035. Está 75% de superfície cobrida de mundo. Está Finlândia. E este é o país mais alegre do mundo. Happiest place. Sim. Dia 5 factos de Finlândia tá nada consumir mais leite no mundo. They love milk. Mais leite no mundo. É melhor tempo não para visitar a Finlândia tá junho, julho ou agosto. Pero mim tá querendo se bobo vai se botar gente com está gosto frio, mas suponho que botar vai dezembro. Capital Helsinki, na linguagem tá Finnish e Swedish. E a população tá 5,5 milhões de gente na 2022. O primeiro-ministro tá Partiri Orpo. Nice. Na moneda tá euro, e essa é parte de Finlândia, onde nós vai viajar. A medida que vou ter em pantalla. Y a mí te mostraba una nota de queda. Y vi aquí más que dos opciones, más vai más Airbnb, pasó botas allá una experiencia de lo que está ahí sei. Y vi aquí más decidí para coger un lugar na capital, que está na Helsinki, y esa aquí está en Noelikata Noka o algo así neta vai. Então vai por ver, pessoal, tá complicado. A mim tá querendo me queda mais Airbnb, mas nem para pensar que tem monte de bote Guarda que me atrece dos pavos. Relájate. No, me pensar mi opinión, a mí. Este es el lugar donde le estoy diciendo que viene siendo ese que queda más en la capital. Y vendría siendo descubre los 263 estudios elegantes con gimnasio moderno, sauna, restaurante y espacios comunitarios muy acogedores. Disfruta de las comodidades del alojamiento y los servicios de este hotel, que es lo que te da la libertad de vivir de verdad. Disfruta un histórico distrito de almacenes repleto de cafetería y restaurantes de alta cocina y del emblemático mercado Kauppattori, que sería para las delicias locales. Entonces, así con este espacio cuenta con vista al mar y muy cerca del centro de Helsinki. Se encuentra en un edificio de importancia histórica que fue la antigua sede del gigante comestible Kesko, construido en 1942. También este emblemático edificio de ladrillo rojo está rodeado por el mar, parques y excelentes ejemplos de arquitectura modernista y arte. Y te va a ir la gaboso si igual, son nuestra pose, pero no va a ir de viaje para otro. Va con moderno, esta muestra blancos, nice. Bonita. I like it. Tem gem. Essa parte me gusta mais. Tem gem, tem? Y esa aquí te cuenta para un precio de 104 euros para noche. Not bad. No. Para 2 personas, split it, voilà.
Sí, me pone de 22 de 26 na diciembre. Ojo, pues eso ya está nice, ¿no? Yeah. We can Diciembre go for está. Christmas. Así que vos te aprovechar. Very spacious. Y si vos tienes que ir a Aurora Boreal, vos te aprovechar fecha. Pues me te quieres citar net fecha. ¿Qué pasa la cosa? También cuenta con cocina, wifi, zona para trabajar, sauna compartido, tiene cámaras de seguridad en la parte exterior del hotel. Wow. Y esta es mi segunda ubicación. Sei, namiga It's gonna be good. It's gonna be good. Então, Airbnb, como aí, wait, acaba na televisão também. Oh my God. Yep, y acerca de este espacio, ¿te gustaría experimentar el ambiente norte en un lugar donde vives por naturaleza y no por reloj? Tranquilidad, empoderamiento, colores de otoño, auroras boreales, bancos de nieve, experimenta la auténtica Laponia finlandesa y relájate y duerme en medio de la hermosa naturaleza de Laponia. Por la mañana todo sigue como está. El alojamiento es para 2 personas, incluye cama doble con ropa de cama, inodoro y cocina americana con platos. También puedes por solicitud pedir ducha, que vendría siendo 10 euros al día, sauna, que viene siendo 35 euros la hora, y desayuno 15 euros por día. También puedes conseguir incluido raquetas de nieve incluidas en el paquete de alojamiento, corta transición a pista de moto de nieve marcada también para que te puedas desplazar, posibilidades de tener un sauna en una de las cabañas cercanas, también lugar de estacionamiento para un coche, puedes tener esquí de fondo, puedes hacer muchas actividades quedándote en esta ubicación. Y posibilidad de hacer pesca en hielo y nadar en hielo en la zona. La mi sigue mostrar el resto de... Wow, the hope bonita. Vamos a quedar guaque con Like, esta. mita wabay na. Uau. Ando com coco, vamos ver se mais cozinho. Vou tirar cozinho da fogo, vamos ver também com cozinho, né? Grande. Guaque, no, sigue guaque. Uau. Beautiful. Bonita. That's like, A mí you te know, gusta snake. this doesn't happen all the time. So these are Ay, no. moments in life. Sempre Wow. gosta. ¿Cuánto você está querendo para ir para noche? Me te calcula mais ou menos I'm gonna get it a caro. $800. I'm gonna Está get it a un caro. 302 euros para noche. Oh, that's Ok, caro. ok, tá mais tanto Un 600. iglú. Iglo. Pero botico vai temporada com onde You que have tá to go assim, during summer, Sí. no? Summertime. Summertime, botico check, não? Você botico aqui. Para mí que va a ir temporada de nieve. Ajá, pero temporada asa na din neve, sim. summertime, ito Pero yo creo que ahí siempre hace frío. No, pensé me asa din summertime, pero mita contamos ng unchis, things to do in Actividad. Finland. Sowieso, dreaming of a holiday in Finland, but not sure where to start. Winter or summer, north or south, Finland has plenty of great experiences in store. Here are like a few that I'm gonna mention. Mane Ramiro Bisa, sleep under the northern lights. Finland is a land of stark and contrast, and in the summer months, the sun doesn't set at all. This is solo nota baja. In the northernmost parts of the country, hence the nickname the land of midnight sun. In the winter, the opposite happens, and the sun disappears for months. This time called Kamos. Isn't completely dark, though the Pasay sa haya a very, very epic northern lights. So there's ding zomer, it's solo nota baja. And in the winter, it's more dark. It's not completely dark, but you get to see different stuff. Y manera Ramiro Bisa nos ting lugar ng kubo drumi, Pofo. and experience this Wow, que vai gogi. amazing, beautiful. Lugar tra morocho. E namin ang team po explore a lighthouse island. E namin team un camino una po explore a beautiful lighthouse kikinang outdoors. Namin ang team stroll down the old wooden town. Pasin natin un town bombio, pero tu costa di wood. Beautiful asina. Nice scenery. Namin po team hike in the national park. Si pature hikers nang. By the way, no? Gorgeous. In National Park, the Finland. Wait, aqui que isso. Wow. Epic hike Ay, cool. for the hikers. E também porta po meet the real Santa Claus na gamen. Também, Porta Sabay, Santa Claus Santa Claus ako. haunting. Yeah, ito ko pop up on you. Many people know Santa comes from Finland. What some don't know, however, is that it's possible to meet him in person all year long. Wow. Cute, no? Wow. Yeah, Santa comes from Finland, people. If you didn't know. Pausa. Pwede yan, Vos tenés una idea. Laga mo karte ng... Iwata no say so.
Siga Ating mas. Si you ever want to breathe the world's cleanest air, na Finland. Bota the world Wow. cleanest air. Basta mi abe busca pa lo que kuta en nightlife. Finland ta hopi tranquilo y quieto. Imagina. Sí, dus mi te quiere for di nos trip anterior, Finland lota e destinación perfecta. Relax. Sí, pa nos relax, enjoy in nature, Tama, hopi may frio. setting. Si. Ting hopi lo que kuta karaoke bars, kinanan ta recomenda e Wallace Kata Karaoke Bar. Mayoría lugar ta sira trempan tambe. E fun fact ko nanta hopi strength e alcohol. Oh, no. Ting casino na capital, qual ta Helsinki. Boting hoping neta by casino. Pero mayoría costa gewoon bar e pubs. Dus boting si kuta hopi gustata e Crystal Show Club. Dus eta un club ku good performance. E eta in the middle of the city. E nankermen eta un dia miho club nan ding eta. Ok. Sim, dus e tem um shot bar. E shot bar ta letterlijk un shot bar bating e roulette kuta kore. De ora bosso ting bay pagan de bosso kiko bota role. Pero, Kiko bota bay. I love pero it. está un strip club, ¿no? Sim. Escape club ka na? Sim, Ese está, claro. Crystal ese está. Okay. Ako Seta bitawag crystal eh. e crystal. Pami, may kasanda pa mahal na Finlandia. Di ko na, basta natin cleanest air. Ito kaya na happy. Na happy is Dis content. pa sa nasa aula kita 18 graden in aan Finland. Ita exactly for 428. Wat in the beter ko. afternoon. Het is beter van de koud. Ja, het is 18 graden. Sim. En ze zeggen, er is geen clouds. It's No. very, very clear. E maioria viaja também e trips nang off bopo bari baski pero nanting tours nang anoche. Ku bopo organizado em grupo, ando bota by hunt e Northern Lights na. Crystal A está de 9 para 5 de la mañana. Dus Nice. sim, eta um dia e três na mas renombra. E também fun fact di palokia kuta Finland, speeding tickets ta a base di bo salário. Dus Kaya may siwata ka na met doofverlien met die, wat hij onverlien die eta a base di bo salário e tem ongeveer around half a sauna per person. Dus in cada casa também de bisa tem sauna. Kind of makes sense because Sí. it's pretty cool. Katilu, sige sa ta? El website de club, ¿no? De club. Pone mi waka Ito. na yun, mapate. Ito da hope interesa. Wow, wala yung waka sa akin. Tem. Wow, Katilu, si Baya Boot. Full, Nantabila rin kaya ba Full Baya Boot? vibe di 50 Shades of Grey. Wow. Say that Very a nice. crystal Full nightclub. They look like Victoria's Secret models. Full un concepto. Sim. E também ¿Cuál es otro club que va a mencionar? Lagami wa curato. Shot bar? Ajá. Sim. Acabei de mencionar shot bar e botin Storyville também, não? Story. Storyville, sim. Sei lo que a maioria de pessoas que viaja e dona como advisor para Por ejemplo, este que me acaba de mostrar, ese lo está un club donde mané un Elton Blanco lo vai, un Jadmir. Ese está Nang típico club. Nan típico, ajá. Nating pakukuha naman ka na best. Wakil lugar aqui, bonito lugar, Finlândia. Mita querendo me bucket list para Finlândia, para mim com Dubai. Se mita querendo Sim, Dubai vou passar primeiro. Sí, Dos te Entonces, Bota la sabe que bem. Dubai no está caro, Dubai está barato. Lo caro es el pasaje para ir. Pero el calor de Dubai é bom, não. Esse é o problema. E também viaja para anos minutos Top era is it. nanting sport ko asina ta gusta e ta conocipe. Na Finland ta wife carrying competition. Wife care, carga boca sa. Carga boca sa. Wow. Corre. Do se sei Finland. Nine também knocks hope na gana. conheci. Gana. E também lo que kuta popular aí não? Ala ulta para. Ada ba? Ah, kita Wow. Maioria viaja nanta stay in. Anto nanta invita gente, but hayan style sleep over per tur gente nan pyjamas. Then underwear. Staying in and drinking in their underwear. Wow. I like that. I like it. I like it. Imanes nos tulsa, nanta known for their saunas, nanta known for ng reindeers, e sowieso nanti na Santa Claus Village. Tem um village Wow. também Que de me Santa Páscoa Claus. tem não, me quase 24, Sim. gente lá até 5 dias. Wow, I like Mida that. sa nanta known pa Nokia. Nokia. So next lota Ano Savonlinha. Você tá Savonlinha? Em diferente lugar, by the way, na Finland. E by the way, para Finland, não tá de cara aí. Hey, Quanto quanto? tempo Who is, Eta yeah. pe passagem para dois stop of stop. Stop tá $1,400. Bota vai daqui na para Amsterdam, com KLM, e KLM bota vai Helsinki. So vai chega acaba.
como 40 horas de The viaje. capital, Helsinki. Vamos vai dos stop também, pero diga cara, pero a mí también me más un stop también. Y nada, no, me estaba en Finlandia. Va, llégate a Holanda, vos cambio de planes. ¡No, vamos para España! Y Ágata, y agarraste el tren y te fuiste. No hay manera. So, In Ambisa ko in Finland, world's most biggest coffee drinkers. senta, leite não, também vou leite. Senta largo, não tá largo, mas para. Não tinha nada largo. Ah, que lugar aí. Basa quanto lakes tem na Finland? Hopi. Many lakes. Blanco, blanco. Bye bye en el ex. But they're beautiful. Wat dan kung je vrouw met een fem die kita kabay kortikas ni preto. E Imaginei na bases nanta No blonde. na base nanta assim Swedish. Okay. ¿De qué color es el pelo? Preto. Então so penta cola. No, botan ng kabeta ginger, orange. Okay. Verdad, vamos a ver. Então nang cara di pop nang ting. Wow baha. Oh wow, you Ano dapat ba kay coffee? That's why you wanna go. If coffee. Ano ba ko Say it in Finn. Finish. Miren, anta manecina. Es gente, ¿no? Anta rubios. Cuac. Blondes. Nata blonde, não tá bom blonde. Pensei me vai saber cabelo preto. Tipo bom. You can get the brunettes. Está que for puedo sure. dejar, Oh. She did something wrong. Bahaya only sungguh tak ada canción. Kaya ma sungguh tak ada canción ko TSA. Billy. Billy. Sungguh tak ada TSA featuring what are you doing? Kaya ito Vivir Exa. No, sungguh tak ada. Eso canta en Monkey? Aí, ó. Até, podia buscar featuring TSA featuring what are you? Aquí en... Lembra quando bisa Swedish na coffee na Swedish, wala? Me ganaste. Ok, pero también tenemos comida, ¿no? Comida também tem comida aumenta os boa que eles policeiros nas manhãs, tá? Boa que de viaja. Ok. Ahora sí, hoy sí puedo ver mejor. I'm doing an updraft. Voy a pasar por screenshot y mandé. Y como esto va a ser en español, lo voy a pronunciar en español. No, pero el número 1 se llama Carla Pilampa. Essa aqui é principal, essa aqui é essa aqui é são mais But fall short. The word is way longer. Piraca. cara já lá Try piraca. Try again. Carla Lampiraca. Sí, yes. Pero yo sé si se pronuncia así. Yo estoy seguro que no se claro que pronuncia. De una palabra tartitas de arroz. Tartita de arroz. Y originario de la región de Karelia, Karjalapiriparaca. Es una pasta hecha con centeno que se rellena con arroz y mantequilla de huevo. Si has leído bien, y es una delicia. Se toma en el desayuno, pero también son perfectas para merendar o fiestas y bodas. Nice. Que vamos con el siguiente a ver. Nós temos hopi potret, so maioria tá todos que bi, pelo menos não é hopi. 4 ni que são menino. Next que também bing que também tá uninang rice lepa. Roichelepa, pan de centeno. Aqui de centeno. Y el pan de centeno no es ninguna novedad y lo puedes encontrar en... ¿Qué pasa, Aqui brother? tá pan de centeno, vita hari. Dice pan de centeno. ¿Estoy leyendo mal o qué Sí, pasa? Pan de centeno. Dale. Ok. Habla. Cuidado, también va para Yale, ¿no? Habla. Ok. El pan de centeno no es ninguna novedad y lo puedes encontrar en casi toda parte de España. En el caso del pan de centeno finlandés, la diferencia reside en el grano, te estoy viendo. Centeno 100% plantado en Finlandia y su masa madre que proporciona una fermentación ideal y cuyo resultado es un pan denso y de color oscuro. El reusleipa es uno de los alimentos básicos y aparte de la identidad finlandesa a lo largo de los miles de los años. Es perfecto para desayunar, para hacerse sándwich o simplemente para probar versión seca, que es como un tipo de chips de pan. Se você ver em pantalla, tem sándwich preto. In other words, old bread. Brian. Naruba tá um pang hong. Tem fulung kos, pero sa kita kalakakuko. Calacuco, tarta de pescado. Oh, Lord.
Y este platillo originario de la región finlandesa de Savonia, el kalakuko, es una tarta que se prepara con masa de centeno y se rellena con pescado y carne de cerdo, mientras está en el horno Wow. durante horas. Las Slapo. espinas del pescado se ponen blandas y se mezcla con el cerdo, convirtiéndolo en el relleno en una pasta húmeda y deliciosa. Es algo que vos no lo comes. Vilo No, comiendo let me, normal. listen. I'm not gonna be eating over there. I'm gonna be wag me. I'm gonna disappear. Nothing McDonald's? Not the fried chicken, dale. Y por Corta ese, último, no. tenemos el poroncaristis. Oh, what's this? That's like mashed potatoes. Reno saltadeo. No, Pero Nenso. salteado. Salteado, no saltadeo. Reno salteado, mi rey. Tú lo mandaste para mí en español, yo lo leo para ti, mi, Dale, dale, mi dale, compañero. Caterosio. Caterosio. Dale. Reno salteado. Por supuesto que no podríamos acabar esta lista sin un plato de reno. Sí, hay más reno que gente en Finlandia y la carne está buenísima. Aquí en Aruba también hay bastante reno. El poroncaristis, sí, el reno. ¿Tú sabes cuál es el reno, no? No, ¿qué es reno? Venado. El venado. No, I don't know what's a penao. Deer. Bambi. Rhino. You Deer. got Bambi in Aruba? Caccio di una rubrica. Bueno. Che mi sano. Se hace con el filete o lomo del reno cortado en rodajas finas. Enseguida se fríe en grasa salpimentada y se cocina en agua, nata o cerveza hasta que esté tierno. O sea, tierno significa soft, suave. Yo sé ese. Por si acaso. Ok, Porque a gracias. ti últimamente estás medio tecachi. Esta Esta, You better. esta maravilla de la cocina finlandesa se sirve con arándanos rojos azucarados, puré de potatos y pepinillos encurtidos. Estamos a mo. It looks like mashed potatoes and meat. Sí, mi. But Y creo they're, que but este era they're el- meat. Sí, Reindeer. Este era el último. Ando comiendo Bambi. Este era el último plato de la comida. ¿Sabes que te vuelve bici mucho porque un coffee? Haluatko kahvia? Haluatko kahvia? Okay, sounds nice. Haluatko kahvia? Want to say hi? Mira, sabe, te quiere Of todo. hello? Mr. Hello? Hello, ahora. Bueno, si quieren, we have to say hi. Hello, Good morning, hello, con Lucy. Angacina. Vos sabés que vendía Team Apps para coque, ¿no? Sí. Vos podés bailar con un bota Tienes que people don't know translate. that, especially we going all over the world. Manes, We have to know these chino, ¿no? languages. Ni hao. Regato. There you go. Nichiwa. Hello. Hei, Hey. No. Ya hablo finlandés. Naar Hey. Finland gewoon, hey? hei, Hey. you. Hey. Hey, go hey, no? So simple. That's Hey good ko though. hey. Hello. En ik heb 5% of the of the Population, Finns of the population speaks English. So. Hello, what's your name? What pone? hei, mikä sinun nimesi on? Wow. You lose me, mi casino komt de kosten. Sí, yo voy para el casino Mi casino, matarme. Mikä sinun nimesi on? Yeah, we're going Wind Creek. Hei, mikä sinun nimesi on? Hey, mi casino messenger. Zeg dat gewoon, hey, zeg dat gewoon, Kiko. Hello, what's your name? Wow. Hey, mi casino messenger. Nada, va cerca. There. Cerca. Y Ito yung bisami, Bata ito yung si- bisami, Fast learner. ito yung bisami, Margaret. Margaret! Yeah, mita hindi ko bisa, how you doing? Wala, hindi ko biskibiento. ¿Malogra? How you doing today, Margaret? How you doing today? Ah, Bueno, mira. apúrate que el avión se va a empezar a hacer el checkout. El check-in, bye bye. How you doing today, Margaret? Kuinka voit tänään, Margaret? Margaret. Tien of haar voit. Kuinka voit tänään, Margaret? Kiko voice. Quinca boy. Quinca voit, Margaret. Margaret. Imagina bye y nada así. Bye así, ski. Sí, man. Beautiful. Beautiful. Ato, Snowboard. buti un... Yo creo que esa es una de las cosas que está en mi sueño, como antes de ski? morirme. Vaya a hacer Bucket snowboard. Ato, buti un mucho me cabay kaltiyo kina. Pret. Por ejemplo, ya yo cumplí una, que era de Juan Liguerra. Literal. Ahora me toca ir para Finlandia a hacer snowboard. Wat is die keren? Wanneer kan ik ook? Kabay pa no stop rekken, so sige ki papel libat. No, está bom. Vai avião rato? Vos sos taclacaba, avión estaba ahí despegado, tú eres pasajero Yes. nan Pone cubizado. vos o cinturón y el vuelo te va a ir desplegar. Así que 2.7. Can I have it like that? Playing